Dobro večer, poštovani gledalci naši vaše sportske panorame. Ova sportska panorama po prvi put gotovo da će biti bez jednog rezultata. Već sami znate da je vanredna situacija u zemlji zbog poplava koje su širom zemlje Srbije. Znate također da je velika kiša prouzrokovala ove poplave. No, ti događaji nisu mimoišli ni lokalni fudbalski klub Inđiju. Fudbaleri Inđije su neočekivano dobili pauzu u prvenstvu Prve lige Srbije. Vremenske nepogode su pridonele da se prekine takmičenje. Čekamo zvaničan stav i Vlade Srbije i Fudbalskog saveza Srbije za dalje odigravanje. Do prestanka vanrednog stanja sve aktivnosti su obustavljene. Po završetku vanrednog stanja u roku od 48 sati može da se nastavi takmičenje. Za sada čekamo. Redovno pratimo aktivnosti sve, nadamo se da će teška situacija koja se desila u celoj državi što pre se završiti i da će i fudbal moći da se nastavi normalno da se odvija. U toku svih ovih dešanja imali ste, uslovno rečeno, iznenadnu akciju, otišli ste ka Obrenovcu tamo gde živi sadašnji trener Miloš Veselinović. Kako je bilo tamo? Pa jeste, desilo se da imamo trenera iz Obrenovca, Fudbalski klub Inđija je doprineo skroman doprinos, izašao je u susret treneru, pomogao je sve svoje raspoložive sredstva smo poslali tamo da pomognemo našem treneru da izvuče svoju porodicu koju smo smestili u kamp Fudbalskog kluba Inđija. Oni su za sad dobro, snašli su se ovde i pratimo dalju situaciju, pomažemo Fudbalski klub Inđija i daje na raspolaganju i o svim ostalim građanima da pomogne koliko je to u njenoj moći. Isto bih istakao i zahvalio svim građanima Inđije koji su stvarno pružili maksimalnu pomoć za sve ugrožene, naročito Kancelariji za mlade koja je odmah opremila sve onim najneophodnijim što je potrebno za nastavak života. Kako ste lično bili tamo, kako je to sve izgledalo? Dramatično, haotično, jedna teška situacija da smo svi bili, kad smo otišli tamo, smo svi bili onako prilično iznenađeni, mogu reći lično i uplašeni, ali eto, sve se završilo dobro i trener je uspeo da izbavi svoju porodicu, da je smesti na sigurnu, svi su dobro i zdravo i nadam se da će i ostali uspjeti isto da ćemo svi što bezbolnije kroz ove teške trenutke preći u ovoj situaciji. Sem trenera imamo i dva igrača, ako se ne varam, koji su članovi, odnosno žitelji Obrenovca. Kakva je situacija sa njima i šta se dešavalo još toko ovog vikenda? Pored trenera Miloša Veselinovića imamo igrači iz Obrenovca, Jović Predraga i Miloša Simonovića, koji su isto na sigurnom i porodice su im zbrinute i za sad je sve u redu. Iskoristio bih ovu priliku da pohvalim sve igrače Fudbalskog kluba Inđija koji su se u dramatičnim noćima samoinicijativno sa trenerima organizovali i otišli na ona najkritičnija mesta u Šapcu i Sremskoj Mitrovici da svojim skromnim doprinosom pomognu da se ova situacija što pre završi. Sam trener Miloš Veselinović je preživeo ličnu dramu. Vrlo teška situacija, u petak posle obaveza ovdje u klubu sam krenuo za Obrenovac, imao velikih problema da stignem do kuće i da uspem da izvučem moje iz kuće u koje je voda brzo nadolazila i na svu sreću stigao sam na vreme, uspeli smo da se spasemo, toku noći smo evakuisani iz Obrenovca, tako da smo smeštaj pronašli ovde u Inđiji i ovim putem želim da se zahvalim ljudima iz kluba koji su pokazali zaista jedno veliko srce, svim navijačima koji su me zvali, Kancelariji za mlade iz Inđije koja je nesebično pružila pomoć. Ja sam sa svojom porodicom trenutno u kampu našeg fudbalskog kluba gde imamo zaista u jednom danu smo dobili sve što nam je neophodno jer smo praktično sa jednom malom torbom izašli, moja supruga, ja, dvoje dece i majka, tako da nismo imali stvari, nismo praktično ništa poneli, ali smo u jednom danu, zahvaljujući ljudima ovde, uspeli da dobijemo sve i ovim putem bi se zahvalio. Još dvojica igrača su iz tih naših krajeva tamo, Simonović sa Umke i Jović baš iz Obrenovca, njegova majka je također uspešno evakuisana, kod Simonovića na Umci još uvek nije ta voda došla do njegove porodične kuće i mislimo da je to tamo sve bezbedno, ali smo u svakom slučaju opterećeni ovim dešavanjima u poslednje vreme i evo danas smo imali trening, pokušavamo da se nekako vratimo u normalu, mada kažem ne ide lako jer stvarno
stvarno je drama ono što se tamo doživjelo. Mislim da ljudi ovde po ovom lepom vremenu teško da imaju predstavu kako sve to tamo izgleda, ali eto, najvažnije smo živi, da je sve prošlo kako je prošlo i da smo evo ponovo ovde, pa kad se situacija poboljša vidjet ćemo šta je ostalo tamo, da li smo uspeli, da li je uspelo nešto da se spase ili ne, to ćemo vidjeti. Posle ovih dešanja vezanih za fudbalski klub Inđiju selimo se na događaje koji su obeležili prošlu nedelju, odnosno dešanje u prošloj nedelji. Naime, održana je sednica Skupštine sremskoligaša kako prve, tako i dve grupe druge Sremske lige. Sala u kojoj se održavaju pres konferencije u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi je bila domaćin klubovima koji su u ovoj sezoni članovi 3 grupe Sremske lige. Ispred zvaničnih organa koji vode takmičenje su sedeli takmičarac Sava Stojčević, disciplinski komesar Radoslav Maksimović i komesar za sudije Jovica Šavija. Njihovi izveštaji su bili kratki sa puno podataka, a na njih nije bilo većih primedbi prisutnih predstavnika fudbalskih klubova. Među učesnicima su bili i predstavnici izvršnog odbora Područnog fudbalskog saveza Srema. Tako je tu bio i Spasoje Rudić, predsjednik opštinskog fudbalskog saveza Šida i član izvršnog odbora Područnog fudbalskog saveza Srema. O stanju i kvalitetu dosadašnjeg dela takmičenja on govori. Jedan od najvažnijih momenata u sistemu takmičenja je regularnost takmičenja. I mislim da su konferencije i sve diskusije i klubova i primjedbe koje su imali išli su svoje u svrhu regularnosti takmičenja i mislim da je ono potpuno opravdalo očekivanja naša koja smo imali pre početka prvenstva. Kad su u pitanju ove dve druge Sremske lige, mislim da je i to bio pun pogodak i vidimo da su klubovi zadovoljni sa takmičenjem, da nema nekih izrazitih problema, ima uvek kao i normalno u fudbalu, to je život. Međutim, nekih problema koji se možda dešavali u neka vremena, sad više nemamo, tako da je prvenstvo se odvija u sve 3 lige sasvim normalno, regularno i na zadovoljstvo svih klubova. U razgovoru sa pojedinim klubovima, posebno iz vašeg saveza opštinskog Šida, čuo sam da im prosto odgovara ovaj sistem takmičenja, ta druga Sremska fudbalska liga Grupa Zapad, gde mogu da se iskažu. Odgovara klubovima onima koji razmišljaju malo unapred i koji su opredelili da rade sa decom, a to su sredine kod nas iz našeg opštinskog saveza koji upravo to rade. Tako da ti klubovi koji imaju i pionire i kadete u sistemu takmičenja i seniore u drugoj ligi Sremskoj, znači ipak misle za budućnost i oni rade i njihov je interes da se ta liga i obdrži i da se takmiče u drugoj Sremskoj ligi. Jesu troškovi nešto više nego u opštoj ligi, ali kad oni uzmu da neće morati nekog igrača da ovo sa strane, da će imati svoje i uglavnom svi klubovi dosta dobro i rade. Naravno, ja moram da pohvalim Kukujevce koji možda imaju i najbolju perspektivu, jer imaju dosta dece, dosta dobro se radi u klubu i dobro su organizovani, tako da će to biti možda za par godina jedan klub koji će biti u nekom višem rangu. Što se tiče samog sremskog fudbala, gledajući ga od vrha, od onih Srema koji je Super ligi, pa sve do najnižih stepena takmičenja, Srem i dalje u fudbalskoj ekspanziji? Pa jeste, Srem i zaslužuje to mesto. Ja želim i Donjem Sremu i Inđiji da ostanu u ligama u kojoj se do sad takmičilo. Vidimo da 3. liga dobro prati, svi klubovi su gore u vrhu, tako da Vojvođanska liga je isto tako dobro, Adaševci tu malo kaskaju, to je prva godina u tom stepenu takmičenja, možda se malo nisu ni prilagodili svim tim uslovima, ali kad pogledamo Sremsku ligu i ove dve, mi možemo biti zadovoljni. Ja mogu da kažem da sam lično zadovoljan, a i u razgovoru sa klubovima i organima koje ima područje, uglavnom smo svi zadovoljni sa klubovima našima koji se takmiče u ligi. Ja želim Inđiji da ostane u prvoj ligi, ja mislim da će izboriti plasman. Imali smo možda malo krizu, ali vidi se da je to prevaziđeno, da je to iza njih i da će sve biti opet u najboljem redu i za takmičarsku godinu sledeću. Pozitivnu ocenu dosadašnjeg dela prvenstva je dao i predsjednik udruženja klubova Prve Sremske lige Boža Matić.
Smatram da je ovogodišnje prvenstvo možda jedno od najkvalitetnijih i najbolje organizovanih u poslednjih nekoliko godina i isto tako liga je dosta bila regularna, nije bilo nekih problematičnih utakmica, nije bilo žalbi klubova, čak smatram dosta kvalitetno da je sve do sad urađeno. Na početku, kada ste izabrani za predsjednika, rekli ste da su vaša vrata uvek otvorena za klubove. Kako ste saradnju imali? Mogu vam reći da smo imali odličnu saradnju sa klubovima i ja lično da sam stupio u kontakt sa mnogim klubovima, da smo ostvarili mnoga prijateljstva, ali isto tako razgovarali smo o mnogim problemima koje smo rešavali ili ublažavali kako hoćete, tako da je sve to doprinelo da ova liga, po mom mišljenju, dobro prođe ove godine. Od jeseni vi ćete biti kao član fudbalskog kluba Kupino i član Novosadsko-Sremske lige. Želim da čujem od vas šta za sremski fudbal znači formiranje ove treće grupe, uslovno rečeno Vojvođanske lige. Pa za sremski fudbal vreme će to pokazati. Mišljenja su podeljena. Mnogi misle da bi bila jača Sremska liga koja je možda ikona sremskog fudbala, ali istovremeno to je prilika da neki klubovi koji su izašli iz Sremske lige pokažu neki kvalitet i da se dokažu u toj Vojvođanskoj, pa možda čak i nešto više. I onda bi to bilo sigurno znak da se u Sremu dobro radilo i da nije bilo nikakvih problema. Posla za disciplinca lige Radoslava Maksimovića je bilo dosta. Ipak, više posla je Maksimović imao tokom jesenjeg dela takmičenja. Mogu vam reći da sam zadovoljan, jer mnogo manje prekršaja čine igrači, klubovi, treneri nego što su činili u jesenjem delu. Znači, u jesenjem delu kad je primjenjivan taj disciplinski pravilnik, primenjivan je malo strože i to je sve uticalo, znači ima rezultata da može da se to poboljša. Iako sam ja u jesenjem delu apelovao na klubove, na predstavnike klubova, na trenere, da razgovaraju sa igračima i da podignu na jedan viši nivo to ponašanje svih aktera koji učestvuju u utakmicama. Na našu sreću i zadovoljstvo u prolesnom delu to je, bar u ovom prvom delu, podignuto na jedan viši nivo. Kako će biti, vidjet ćemo. Da li je klubovima koji su došli iz opštinske fudbalske lige možda bilo i potrebno neko vreme i da se aklimatizuju na ove uslove? Pa bilo je, u svakom slučaju bilo je. Nisu navikli oni na tako, da ne kažem, drastično primenjivanje tog disciplinskog pravilnika, ali oštrije primenjivanje disciplinskog pravilnika, premda sam ih ja upozorio da neću odstupati od disciplinskog pravilnika i da ću ga primenjivati onako kako piše. Međutim, vidim da je to sad urodilo plodom i ja ću ostati na tom kursu i dok god budem obavljao ovu dužnost. Takmičenje sremskoligaša se nastavlja u vikendu pred nama. Prvenstvo ulazi u samu završnicu i ljubiteljima fudbala ostaje da uživaju u majstorijama igrača na takozvanim malim terenima. I za sam kraj naše skraćene verzije Sportske panorame priča o dodeli priznanja odbojkaškom klubu Inđija koji je ovaj klub svakako zaslužio. Odbojkaški klub Inđija je dodirnuo vrh u svom 50-godišnjem postojanju. U 2 uzastopne sezone ovaj klub je prošao 2 ranga takmičenja. Prvo su osvojili vojvođansko drugoligaško nebo, a potom su u sezoni iza nas kroz baraž utakmice sa subotičkim Spartakom uspeli i da načine korak više plasmanom u Super ligu Srbije. To nije ostalo neprimećeno u celoj Srbiji, a naravno i u samom gradu Inđiji. Posljednji događaji su ostavili dubok trag na inđijski sport. Tim povodom predsjednik opštine Inđija Petar Filipović je primio odbojkaše. O velikom uspehu odbojkaša predsjednik opštine Petar Filipović kaže: Mi smo samim ovim prijemom želeli da pošaljemo poruku pre svega tim momcima, a zatim javnosti u Inđiji da cenimo njihov uspeh i rezultate koji su postigli. Ovakve rezultate nije bilo lako uopšte postići, pogotovo u ovoj situaciji kada je sve manje i manje sredstava koje se ulažu u profesionalni sport, ali oni su dokaz da možete u jednim teškim okolnostima da postignete vrhunske uspehe. Naravno, za opštinu Inđija jeste bitno da ima ovako vrhunski sport i to šalje poruku pre svega najmlađima da se treba baviti sportom i da je kvalitetno raditi takve stvari
i na ovaj način ćemo pokušati i u buduće da se ponašamo, da što više sredstava ulažemo u razvoj sporta, omladine, kako bi ih spasli od kafića, droge i svih ostalih stvari koji vrebaju za njih. Za ime Radovana Grkovića, predsjednika odbojkaškog kluba Inđija, se vezuju uspjesi koje ovaj klub postiže u posljednjim godinama iza nas. On o tim uspjesima govori. Pre 2 godine smo se takmičili u drugoj saveznoj ligi i uspeh je tim veći što znači u prethodne 2 sezone odigrali smo 43 prvenstvene utakmice i iz 40 utakmica smo izašli kao pobjednici, što je zaista jedan, mogu slobodno reći, nevjerojatan uspeh. A što se tiče podrške opštine, veoma bitna podrška, naravno, kao i za sve ostale klubove. Opština je uvek stajala iza nas i nadam se da će i u narednom periodu isto to činiti. Mi smo i u prvu ligu, kad smo ulazili, predviđali da budemo sigurni prvoligaši i tako smo i radili i pripremali se iz utakmice u utakmicu. Međutim, ispostavilo se da smo pred kraj prvog dela izašli na čelo tabele i onda su naravno i apetiti postali veći. Iste su ambicije i sada, znači da održimo taj superligaški status što je duže moguće, mada moram da kažem da će biti zaista teško, jer kao što znamo kako se kotira odbojkaški sport, odbojkaška reprezentacija Srbije godinama, unazad 15-20 godina već među vodećima u svetu, olimpijski, svetski, evropski prvaci, da 10-ak reprezentativaca svake godine iz te Superlige igra za tu reprezentaciju i to je samo podatak koji govori o kakvom se kvalitetu i o kakvim se klubovima u ovom momentu radi u Superligi Srbije. Po završetku prijema odbojkaši Inđije su odigrali prijateljsku utakmicu sa nosiocem duple krune u srpskoj odbojci, beogradskom Crvenom zvezdom. Zvezda je došla u goste svom budućem rivalu u Superligi Srbije u želji da uveliča njihovo slavlje. Rezultat meča nije bio primaran, a šampion je pokazao u svečarskoj atmosferi svoju snagu, pobedivši sa 3:0 u setovima. Poštovani prijatelji sporta, ovo je bilo sve za večerašnje izdanje naše i vaše sportske panorame. Nadamo se da ćemo za sljedeći vikend imati rezultate i da će biti ova naša panorama mnogo zanimljivija.